Nyangoro yako yari to hatondu wari ndagikorwo arahuthira 37 million iri na icio ne guthie tu no ira ndirakwirire ati horo wa kabururi ni uranjire gatire ndege no ukinyire Russia wakinya Russia woe nyamu private no riu handu agutinda mundu akinoga uguo mau mothe kaba kuero guku uri muthie direct umite na ndege yo guku ya igutumira makiria ma million 37 makiria ma million 37 to ndakiria wika athima na ngembe icio ciothe he kindu maracoka nakio na turatwikaira beke yake turathire have loss ya more than 6.4 billion. Yes, ugithie nginya umuthi gugukorwo guthietwo hathara ya 12.8 billion. Yes, na KRA o muthenya irogotaga 8 billion iria riu ndiwe mararogota ku coka gwatwika thirikari iranda ikikoguo irenda kuhonokia 4.5 billion thini wa diesel 1.7 billion na 40 million ni about 6.3 no loss iria riu tuthiete ni ya 6.4 per day koguo ni marathie thina milioni igana rimwe ni turi andu mena kiha muno tangwa kiburi macoke iguru ri oguo othe macoke ati ne megutuikirukiria maguta na ciringi 10 ndithuru Allah kero yambatire na ciringi 38 ati na maundu ma mothe makahinga June 14 kiu niki kiu maratwehereria ithu turenda maguta macuke macoke haria turari bona uri kai matangiumo nao matuikanite uguo ndatwikaniria bara ya Mathare mone uri andu marugamite nothing is happening mundu ucio athie wira guthukuma 200 maguta matawa ni ongererwo egukagure maguta matawa gasi niyo ndiragurika mundu ucio ucoka survive atia wewe goja iyo gazeti ni ya leo. This is today's newspaper. Yes, it was today's Standard newspaper, page 1. Yes. Kagogo kau karoiga ni atene na ndirenda unyite wega. Ni atumirite ndege yo ringi ni akimenye uguo. Yes, ni agitumirite hindi ria thiete US. Ino turauga uhoro wa kabururi kau. Akorwo ni wakaigua. Na muthoni wa digital ni uguthomera ni ukunengera gazeti yo that page. Yes. It's in the Daily Nation today. Yes. Maybe page 2. Muthoni wa digital jira koguo ni uhoro ria wikirirwo ritu gatheti page ni ya mbere then we page ni ya this was today. I have read it. Today's newspaper. I have read it today. Ruto spurges on jet as strike cripples transport. Yes. And this is the Daily Nation. Yes. Today, Tuesday the 19th on page. Msome zoom sana. It should be. Yeah, give me the page. Yeah. Today's Daily Nation. It should be on page 2. Yes. Uhetwo rito page 1. Wacoka ruga igiro ka ukora ugathi na mbere page 2. Daily Nation today, the 19th of May. Give me the page. Yes. So just in case you think we are tolerous. No, we are not. Yeah. We do our research very well. Twarire mutwe. Tugage twathirire na hinde ya uruba. Ni umuthi. Ni umuthi gatheti uma umuthi. Keke njira ria gukireire. Imagine tucokete tuikarĩtio hau tuikarĩtio uguo tukĩrigwo na what is next with this country. Yeah. Ate CS akarugama akauga atiriri ate mugomo uyu urekwo ni mataturi wagitwo gwikwo hindi ya Uhuru niki. Uhuru ri ate wagire gwikwo ate na imagine tweteire miaka 5 nigetha tukoma kai maikarite thĩ makamenya ni maguta ni makabatira tugiki atiriri tondu hindi ya Uhuru matiagomaga ri matikeinoke Uhuru makimutigire hau hatigarite makimucokie agiko hindi yo gutiagomagwo na hindi yo shade NHIF ni akirutaga wira matigiki atiriri matikimunengere kirekererie imagine makiaria miario teo ungithie gutengera ri uigo toraringika ri mundu ni anengera akanyamu karia ukaneana kamuti matikimunengere agikorwo hindi yo kwa Uhuru gutie kigomagwo ri kurago mothe ici ri akirikirerie gugitige migomo. We cannot afford to lose a 12.8 billion in 2 days. Imagine, it's insane. Burete kura igwatagia ruhuho ona mbeca icio maraugaga 5 billion ya gaci yake cia gu suppress magutanga na gwika atiri akiricira githirire ira marakiritwo andu moho a mathabu a nyakera na ndindi nyoro mararagia about 5 billion but we lost about 6.3 billion. Imagine in one day. And today 12.8 billion. Yes. Macoka makambia ku blame handu ha kudilu na issue ria iho right. No cioro igire uguo. Yes Murkomen. Botige kuja hapa. Kuja wewe. Kuja. Musomore. Leta githurai wewe kama una kitu ya shut up. If you have nothing
important to tell Kenyans, Yes. just keep quiet. Shut up. Kama hao watu waliamukiwa betagwo MPs. Yes. Ati tugokera tene tuthure ng'ondu. Shut up. Kunyitire. Turi hau ri. Ona wote andu nimageire bang'uri. Na mahake njikariro cumbi. Umuthe ni ithui nao. Maundu mao na maikarire. Guko Meru kuragera mururungano. Mohete ukoragwo kuu wao witagwo Ngadai Wociero ri. Aracomoka aterauga ena andu ake meke atia marurungane no na wene ngari ciake atiga nene handu athia agatetererwo na kuu bunge na maundu maya matuagirwo bunge arathia ati kurugama na andu a Meru uka hawe maramurutire nginya Cobweb uka ikara wega we utarudia wewe shame on you. Nake mundu gwitwo CS kete murena tunauga mundu gwitwo wa Ndai CS nake ri ni maregitite mucamanio mena matatu operators marakiambia ku address andu a mohoro arambia kuga ithue tuikarite the na EPRA tuikara the na thirikari tuikara the na andu a matatu na twagia na itua riria twatua mundu wa matatu operator ararega ararugama ariko ithuĩ tũrĩ tũiguanĩte na inyuĩ hakuna kitu tumesikizana na nyinyi wacha kudanganya wa Kenya with all due respect we are Kenyans and Kenyans we are law abiding citizens don't try to tell us that we have agreed what have we agreed ona tutu ni tuongo tungi anale marikarita hau ndendo mahuranirio the tondu ona mareka go CS akiaria hindi rio ararugamire araria ri mothe marahana tamekere joku no rari hau maikire joku marute thirari oya CS wa Ndai kwasa hawe kwanja kwanza we urogire tuongerere kerosi andu aria marona na ndambe mutiikirite thitima uracoka urahenania ati ni muingira meeting ati na muiguana na andu aitu a matatu we you need to resign you need to go home tondu rame ukawe ukirite na ithui na tunafinya wote wenye walikuwa hapo marekaga wega ugu atene magire na agreement na odire ndohure uri tukaruga ati nau hende wona kwina mugomo ri wona ni kwagia mugomo eheria ngari bara kono igwa ngari tikagere kuria Meru ri he ngari iragerire ya murata wakwa witagwo Karori etagwo Apostle Karori matirakigerire Karori ka megate andu-ini ahotu matinda makigoma ga festive no murango marahingurire matina mwika undu ona matina hingura mbere hari arari egetumwa kunya hanini nigetha ndakanagerie Karori kau hau ringi asa ona ya ari imugate nie ndiona matie na thina tondu wa riri maandamano ni makwenda thayo ndugacine na mutigana migate no we mwene Karori urageragia hau kina ni urona ni guthukire we kwanja it should be peaceful it should be peaceful but again guns ni ciumirite the GK guns ciatheka yes ndu gutire na kundu ciragithie kundu kuraikio matiangas na kosokoso so riu onayo thirikari riu guns cia nyumbio uri guikaire ndiwe kana gibeti kiria marakiheo nikio gikikira thia na private riu turi hau ri ke ngurehere murataguo muegi uria muegi uyu mwe he handu maroneka kamucamanio-ini ngwiciria riu ri thirikari iraranwo ni tumundu tuho turaria Sheng tondu he mundu ramoire ka video makidiscuss uria bururi uguthie na mbere kia tukarigwa atiriri Mwegi ri kariwe mu deputy president tondu iwekaga kiuga atiriri unaona vile tutadu sasa tutacheki hivi unaona sasa kama hivi unaona mtu kama Trump unaona Trump amedaini aje Trump amedai kutakuwa na ngoni unajua madhiri ni hao mazuri kuja hapa hadi best yangu lakini wewe kula nyahuyu wewe hapa hakuna mchezo deputy president yako deputy ni arakireta muthenya mugima wewe mama lipa kuna huruma kila mtu aliamuka asubuhi bana mapema kila mtu aingia kwa nyahunyo ndenda riri gutire wokerire gukira uri ongi ndenda wikiria riri na president agithie kuikiria kura akorire ndo mambete gukira tene mamwikire hau andu ni matige gukuana wana
atongoria rĩrĩ atongoria akĩrĩma mekĩre hau aya atongoria othe akĩrĩma no arĩa me mwena wa Hurubaru tondũ wĩra wao rĩu matigarĩte gwethera mũnene kura nĩguo mathurĩirwo matirĩ na wĩra wa mũnene yani mahianĩte ng'ondu cia gwitũ gĩcagi cia biũ no na ng'ondu cia biũ oka nĩo kĩmira maraita iwa rĩngĩ mararuta wĩra ũrĩkũ wĩra wao nĩ gwethera mũnene kura Wanjikũ matiramenya kerosini ona matingĩthi kũmũtetera ona kerosini nĩ ambatĩririo yes na mũndũ arathũkũma ciringi 50 ĩkauma ciringi 38 kengũgucĩrio ũyũ akarĩa ciringi 14 shame on you wacha kutoka unatoka Juku kwa nini goka tena ina mapa wewe mbunge wewe kuja hapa wewe ni mbunge wapi wewe kaka kichwa wewe ni mbunge wapi wewe kila mahali atu wewe ni mbunge wa watoto vuta weka Atundo gani? Zote. Wewe. Abu Deni sasa mchezee hapo nje tutawaita. Very unfortunate. Imagine tu kama hewira wa gutotera Wanjikũ magathi. Maguta gutire riu mundu uri uraria. Sofa gutire mundu waritie. Reke uigue riu. Koro riu ona wa Munyoro ni aritie riu nio mangiracokia. Ona kuragituika. Yani mama. Mukenya arahihinywo. Akariha igoti. Imagine. Icio raigua turauga uhoro wa igoti. Yes. Igoti riu rikariha ambunge kana MPs na magokorwo makirutira wira andu atatu. Wira wao ni kwethera president tuta. Wira wao ni gutindika wa Ngina. Yes. Na wira wao ni kuruma wa Munyoro. Na kwethera ucio niguo wira uria munene. Yes. Gutire kindu makorwo mahiana gutire kindu kio methagira. Mahiana ota ithuĩ. Wacheni kutoka ingia. But honestly, kai mutaritha. Why? Kungikirukio atia ona korwo ni maramenya ni maraikurukie maguta ri. Did we deserve ati gukue andu atandatu ira? No. Yes. Yani bururi uyu no gukuire andu nigetha finance bill teo. No gukuire andu nigetha maguta mathondekwo. No gukuire andu Embu nigetha thibitari ithera na cigie ndawa. Bururi uyu gwakuire no nginya kungikua mundu. Nigetha undu wikike. Kai bururi uyu witu kai niki? Tobe tuthomero mohoro. That is very sad. Ate no nginya kungikua mundu. No nginya matindikwo. Matingihota gwika undu matari atindike. Na ni wira uria marutire umuthi ni kunyita OCS wa Central ate ni arekereria andu mararurunganaga matari matharaita matari na nothing. Yeah, peaceful demonstration. Macoke waigue macoke maguta thi gukuite andu. Why did you not do this meeting yesterday? No nginya mutindikwo like yesterday ateira niguo maraikara ukumira without due respect ate ni meka mucemanio. Kai maundu mama makoraga by surprise matiko. Maandamano maya merirwo on Friday. Mugieterera na murathi hwaine muno gwaku andu. Mutire ciana hihi. Na muri iguru muno. You guys are mighty. So right. It's right.